Yebo inganetha kwethu impela ishuba kakhulu ke into ephakathi kwazo izinyanga njengoba ke sesibone lapha ngo-Dr. Mabalengwe eseziphendulele kulona ke udaba ke lwasenkantolo nalo kugqilaza elaveza yena ke uMC Gwajiwo ekhuluma ke naye ke uKing Bhaka bafowethu impela phakathi masikhuluma kakhulu ke ake sinitshele yona le nkulumo ke kaDr. Mabalengwe nani ke nizwele kade zikhulunywa umlaba lapha ukuthi nale content yokuthi kuthiwa sangazi noma sasenza icontent ini lapha engathi ngagqilaza khona inkantolo kwagqilaza inkantolo nalapho kuthiwa iscam sasiscam nawe Gwajo ngizwa namhlanje ke le ngomlaba ngicatha ama voice note asazoputshuluka ngoba engathi kuningi ngifuna ukuthi Sikadla ndoda uyaziwa njoba ngila ngihleli nabantu balapha enyakatho abagcwele la kule khasini engikuyona bayakwazi omunye nje uyangitshela ngakutshela nje mina igama lakho awubizwa ngale esikoleni umuntu wawufunda naye ubizwa ngegama elithi uMamiliyoni uyabona ukuthi igama leya prophet Sikadla kunjalo. You guys ready to go? We did great in the quiz tonight. Should we go for Uber Black to celebrate? Yeah. Uthi umbuzo uSikadla ukuthi akulona negama lapho uMamiliyoni. Angisaqondi kuyaprofeta Ntombela noma wenzani. Phela vele maku online lento igqilaza kakhulu abafowethu abalike ulive bashare ulive bathape iscreen nogwaja yehlisa umoya mfana siyakwazi okwenza ukuthi ngikulande ingoba bengifisa ukuthi nobani ayikhulumele nobani ayizwele nabantu abathi 2+2 uSikadla senyama nangi njoba ngimfaka kwi-big screen nje ngimfakela ukuthi babone ukuthi iyona lenyanga le umthakathi inyanga engasabi ukuthi iwumthakathi okuningi ke ngeke sikhulume abantu okufanele sibakhulume ngoba silapha abantu thina njoba silapha abantu ibona okufanele ukuthi bangene bakhulume bafowethu sesithukiwe kakhulu sithukwa inyanga nami kwangehlela lokhu mina uBhaka engakaze asho lutho beloku ekhuluma indaba ika 3 second necala lami kodwa ngoba senishilo ukuthi akhona nama voice note amanye athinta mina ngazi noma uSomahashi ugcine eqedile yini ukuba busy kodwa ngiyafisa ukuthi ku live lo ama voice note akhona adedelwe ngoba kuyacaca ukuthi lento eyenziwa kumina ibisibhekene noSikadla manje bisiya kuSikadla ngoba into eniyenzayo belaphi niyazi ukuthi njoba nigcwele la nihleli la belaphi into eniyenzayo yileyo ukuthi umuntu mephakama ebese uhamba ufonela abantu ngoba wena no connection uzumfake ngisho amaphoyisa njoba mina ngafa kwamaphoyisa uthenga amantombazane enyanga sahamba sayoyikhipha lapha eNanda isiboshisiwe iboshiswa yizinyanga ezithanda ukuthi icindezela amagama ezinye inyanga igama ke engilishoyo lisekuthenini sifuna ukuyiqeda lento yokuthi inyanga idelele enye inyanga kodwa sifuna ukuthi inyanga ihloniphane nenye inyanga yazi ukuthi umfowabo nomfowabo uma ngabe abantu benenkinga bazoya kubani akangathi umuntu mayefike kuMabalengwe ngifike ngithi mina umlaba akazi lutho ngibe ngingamazi umlaba angithi mangithi umlaba akazi lutho ngibe ngisho ngobufakazi bokuthi akazi lutho ngo1 no2 no3 hayi ukuthi ngizoguglisha umlaba ngize ngithenga abantu ukuthi abahambe baye esigodlweni sakhe lezi zinto enizenzayo ezigodlweni zethu belaphi zero lezo zinto siphila nje sathengelwa ama-hawks njoba sinamafoni sihamba siyatrackwa ngamafoni ethu ukuthi sikhuluma nobani ngasikhathi sini asikhulumi nobani uma uyibheka lento kusukela from kushona uThulani Manani silandelwa ngamaphepha namhlanje abantu mengidibana nabo bayangibuza ukuthi hayibo nawe wabalwa
endabeni kaThulani Manani nawe wabala kungaqali lapho kuye kwaba khona uNtsika wajaha inyanga ngagcina sengibalwa kwathiwa mina ngathe nguNtsika ngibalwa nezinye inyanga nobaba wakho uZungu Manzini kwathiwa sinoManzini sithenge uNtsika simthengele ukuthi akadicilele phansi amagama ezinye inyanga okuyinto errong leyo bafowethu engikucelayo nje kulabafowethu laba ababhizi ku social media ababhizi kakhulu lapha ku Facebook mina njengomabalengwe nje baningi abantu abathi balandela mina ku Facebook abangalandeli mina lama page eniwalandelayo akusilona ipage lami lelo siyabonga kulabo abathethe iscreen nabala ekhaya uNkulunkulu ababusisa akulona ipage lami elami page eli original lithi emabalabala ZN lama page okuthiwa fakani kuona imali mina angifakisani mali sengisho ukuthi njoba la ngiyazi kugcwele zikhona inyanga egcwele umuntu ozothi mfakele imali ungazange uzofike kwakhe ungazange ufike lehlala khona ethi mfakele imali umuntu ungazange futhi order lutho ngaphandle makukhona